Ako će Gana i tvoje knjige na ulicu, ovdje štand uzije 2 metra, ne treba više. U stvari s tvojim knjigom treba 6 metara štand. Pa znaš šta bi ti bilo? Sve po 2, šta bi bilo? A možeš sanjati samo. Sve po 2 eura. Jo, hoću. Ma šta ćeš ti prodavati po 2 ljudi eura? prodaju sve što imaju, a? Šta ti da prodaješ 2 eura? Tvoje knjige. Nemoj da ja prodam tebe, vidiš sad. Vidiš, knjige. Evo. I sad mi kupiš knjige. I ovako ja knjige. stavim 8, stavim 2 eura. Aha. Sve zajedno. Hoćeš. Hoću kad kažem. Aj, čut, nego sad plaćaš. Šta ću plaćati? Nemoj, molim te više. Aha. Ja, Paulo Coelho. Šta gledaš? I čula, znači, sljedeće subote ja dolazim ovdje. Lagnicu pravim ti. Hoćeš, aj zdravo. Nemoj biti budala, nego te da kupimo knjigu. Nema Gana knjiga ovdje koje ti čitaš. Čitaš Gana, oni... Debeli. Babski, da. A gdje je dark romansa, gdje je zmaj romansa, gdje je sport romansa, gdje je sport romansa? Daj, Bolan, još da umislim da zmajeve pa da te iznapadam noć. Gdje smije si dođe ovamo i stan fino. Knjiga se kupuje, mirno, tako.